Kubor nakaslem jong udongsan hima. Marbam, yang ini mana mau start? Nganang ban keren, nganang ban dialog, nganang ban lektor, mana berhikai, kinong hikai. Day berhikai tu saya, wisong deh posketer. Ngalai pa, menakan ni, ngan bendru kendiat, ya berok ya kinong song jong kami kalian. Hak apa lektor tak hai, top komandan. Bagi aki pada kebentar ke hok, jong kinong hikai ke jongi. Baru kait pankot, inlet bela. Bagi buat di political party sepat, nggak ada benai award. Kumno kita don kita kentian kinia kita cokor. Nang ni sekemat ro, nang scam, bangin sei, yang ke komedi, hapok rijongi. Bila sang sorkar lagi kambut tu berpo ngir nilai punjuk hi. Hi kuat bangin her mangi, bangin lek extort bangin siawi ketulok yang dengan kai. Om, ni saya pekai. Nim salia tang ban im ki khon ki pateng jong talawai ke jongi. Le rain teng ban keren pareng namar bakinong hikai jongi ki tham yo tulok. Ya teng mang keren pareng on sangot. Mana be hikai jenong hikai bapli im yo tulok. Karno ke jing pau bi man kapor hab mi ke jenong hikai mentah resmi hadian license housing ke jing ki jong jenong hikai yuan kum kita ki khon samla shanu je lut ye ja hipat ba imat hang tang kibasaki hang ni kibadan khon imat kiwe kibadan khon ki besui ri pateng man be ki yang teli kawai khnang ba in jat bedreu jongi kan long integrated kan long bi kawai kata kadai ko hok jong gari ba jat bedreu ulak kemen rumbui ulak klep usai let man ko por ban let represent yakin nong hikai tak patak nila spek kai hendrei ngasu om kawai ka kerwok sa sorkar MDA ni teblot nado pasdang hado pakot kajing betul kajong pisia bat ni tebru hado menta him le ai banjin balaki ka sorkar banjin ban yadu tulok UMLA mentam le song Delhi habi dei ba pakai sorkar kiban wan kibala hikai yang ni ya kelenti ke babha hendrei pause pia kenyan ban nyaki dekan mau kumbang lak keren menai sadin dikirang ba kinong hikai jungi kalau om ba they will be a master baik di kelaga master je jung sneak ni keloi dekan mau we are ready ada pirong hamno kono ka sentaru damsen men kadnya gila i ba kastit jongi hi kelak ngkre ya kata tamasa hak arpsan art pendriu ke cherry blossom festival dahang masnyo jingtiap gila bo juga jingkho sega government makan penduk pendam sa ya mentau senam ya genduk di festival kibakan sim kenang bat yo sa ban siu ya kutulok jong pisia kinong hikai jong sarva siksha abhiyan school kata minjeng hawnam rem ibu deadline di posi hendrai sorkar MDA hilak keren nonsen we will act nonsen badai siu kutulok this week we are going to file MPIL direct to you as a statement not from the SSA teachers but through media. Tip for that you will see. You talk rubbish, we'll act rubbish. Enough is enough. If you dare, you say that you are the National People's Party, go to Delhi immediately and bring their salary. That is their right.